Obeta tole. Kakšni Korejci so kot narod? Mal bova poslušila, ampak to načeloma za njih velja. Ja, gremo. So izredno pošten in ponižen narod. In Korejke briskajo pod odrom. V tej državi velja Valentinovo za moške, tako da one nas razvajajo. To je ta biser. Izredno delaven narod. Zdaj so celo dali, da bi imeli 69-urni delovni. Mi bi manj, oni bi več. Good? Brada ni zaželjena, če je še tako urejena, si ti tukaj prav te umazan. Hkrati so pa tudi zelo zadržan narod. Ne marajo številke 4 in tej štirici se probajo čim bolj izogniti, včasih tudi tako, da ni nadstropja. 4. Uživajo v teh morskih packarijah. Kako se premika. Moram reči, da je bila to izvrstna izkušnja, ki nisem pričakoval, da bom kdaj doživel, ampak je ena velika kluksa v mojem življenju. Razumel, kaj sem mu hotel povedati. Kaj ga bo vprašal? Da je to enka ali štirka. To piše štirka, pa kle pa same enke posod. Ki pa štirka, nobene štirke ni kle, čeprav tam gor piše, da je to štirka. Šla sva direkt iz letališča in se cjazva s temi podzemnimi. In tako res redko, kje je kaj po angleško napisano, ostalo je vse v teh grabelcah njihovih. Dejva iti na ta vlak, pa videla, kje sva, kaj. Pej hitro gor, da nam spet povem. Čisto vsi v tej državi imajo maske gor, midva seveda nimava več maske, ne? Sploh si ne lastim več nobene, kaj šele, da bi jo sabo nosil. Ne, mislim, da bi mogli zdaj dol. 회원역 1번 출구로 나가시기 바랍니다. Pa se ti je vse povedala? A je na H rekla ali na M? Njinjon. Njinjon. Ne vem, jaz mislim, da še ne. Je pa zelo velik šok, ker smo prišla iz 33 stopinj na 3 stopinje. Pa nimamo bunde s sabo. Ampak tlej, tako je, ne? Če greš ti potvati v tople kraje, sploh pa midva so podvala več ali manj z ruzaki, pol ne moreš bunde s sabo imeti, ne? Tako da, ne vem, jaz imam trenutno pulover na pulover, če ne bova pa kleno bundo kupila, če bo prehoda, ne? Ja, jaz sem še v sandalah. Je pa zelo hiter viden nek kulturni šok. Vsi so tih. To je prva stvar, pa predvsem pogrešam kakšne smeti po tleh, to ni nikjer nič. Vse smo plačali za not, a zdaj moramo še za manj plačati, kaj? A ti slišiš že, da nič ne slišiš? Ja, Kakšen mir? Neka čudna tišina je, čeprav skozi avti me vozijo. Čakaj, to je najbolj hotel. Zakaj so pa dinozavri? Ko so pa neki roboti. A te delajo kle, prav zaposlene robote imajo. Se rokujemo, kaj se kaj dela. Aha, English? Ja, ne govorite en čez drugega, kaj vas ne razumem. Prosim lepo, če samo ena po vrsti. Ok, hvala. Kaj se kaj dogaja? Kaj imate dinozavri pa roboti skupaj, tudi to ne vem. Čez nič. Room number 516. Da vidimo zdaj, kaj so nam roboti pripravili. Koliko soba? 506, tam. 506, ne? Mislim, da. Lahko pa da je 605. Ta se rdeča, pa noče nič. Na računu piše. 516. 16, ok. Skoraj so enemu Kimu vletela noter. Ta je pa ta prava. Ja, fletam. Ja, malo drugače kot v Indiji, a? Nekam drugače, ja. Kaj pa zdaj to piše? Informacije imaš le za turiste. Zdaj musko. Anže, a pomagaš, jaz tudi vode ne znam potegniti, klele. Kaj je to? Klele rabiš pa že kar ena navodila zraven. Po mojem rabiš izpit za ta WC. Nekaj piska.
Leka se je segrela. Heca se. Toplo školjko si narediš. En ti pa skozi tako malo splahuje. To, da razbija napetost, preden kaj not pade. Ja, nič, moramo še malo naštudirati. Turn off the lights. O boga. Je pa za nama 29 ur letanja okoli in okoli pa po raznih letališčih, ker so bile pač toliko trapaste povezave. Zdaj sva mislim, da -8 ur z Slovenijo, tako da jaz mislim, da se moramo mi da zdaj ful dobro naspati, ene 12 ur. Morate razumeti, da sva res čist skurjena, čist na konc z energijo, tako da se vidimo jutri. 네, 감사합니다. 폰트입니다. Hello, do you speak English? Yes, sorry, how may I help you? Is possible to order a breakfast? You can take a breakfast directly to the restaurant. Is possible room service? I'm sorry, we do not have the room service. Thank you, sir. Bye. Bye. The call has Ah. Dead to me, R.I.P. buried. 무리들이 몰려온다 사죄해라 미리. Dead to me, R.I.P. buried. 무릎 꿇고 고개 숙여 반성해라 피리. 왜 이래요? 잘못 오셨네요. 상관없는 자에게는 묻지 마세요. A veš, že, ker sem bil mlajši, se mi je vedno zdelo tako, wow, Amerika. Mogoče zaradi filmov, ampak ko sem prišel tja, se mi je zdelo tako, da z vsakim vogalom te bo pa nekaj pričakalo, pa boš lahko ful navdušen, ker je tako neka dežela, nekih novosti in vsega tega. In zdaj, ko sva toliko prepotovali Ameriko, se mi zdi, da me je to malo minilo. Tle se mi pa zdi, da me spet ta navdušenje grab. Tako kot včasih Amerika v 90. nam, je zdaj v bistvu to Amerika. Najbrž res. Sploh jaz kot velik entuzijast elektronke, to boš mi je užival. to taki bombončki so mi, da skozi čakamo, bo kar kakšen dron letel po zrak. V bistvu sem poln pričakovanj. Ja, se jaz tudi. 어떡해요 다 걸려버렸네요 요즘이 어떤 시대인데 그런 짓을 해요 망나니처럼 막 나갈 때 언제 꼭 글쎄요 이제와 후회해봐도 달라질 건 없네요 Kimči, to je pa najboljša stvar v Koreji. To je fermentirano zelje. Imajo 200 različnih vrst kimčija in celo muzej za ta zelje. Celo girice imajo. Take sem jaz v Ruandi jedel, spomnim. Ja, še na 3/4 sveže. 누구 탓해 다 네가 한지 I've been mute I've been discreet Ta pa je šef. These streets To boš ti spil, jevem pa tole. Neko gusarsko, korejsko. Imamo pa kar kavo v vrečah, se kaj kupuje. 시끄벅적 화난 사람 많네요 숙여 반성해라 피리 Mater, kaj pa je to? Tazga okusa pa še nisem imel v sebi. Kot čaj, pa malo razrečen Red Bull, malo je ful zdravo, ampak tudi zelo umetno. Ne vem, težko bi ga opisal. 거짓말에 말려버린 외국인 사실 Ogromno enih trgovin je v centru posvečenih kozmetiki in zelo veliko ljudi pride v Seul narediti tudi plastično operacijo, zato ker Koreja slovi kot prestolnica plastičnih operacij in tukaj ni nič čudenega tudi to, da so moški napudrani, da imajo gor ličila in tako naprej. Sem pa slišal, da so pol ženske dosti isto zgledajo vse zaradi teh operacij. Zelo popularen je, da si dajo zožati ličence, da dobijo malo bolj tak podolgovat obraz. 어떡해요 다 걸려버렸네요 요즘이 어떤 시대인데 그런 짓을 해요 망나니처럼 막 나갈 때 언제 꼭 글쎄요 이제와 후회해봐도 달라질 건 없네요 Bury so deep in your excrete Sem pa takoj skočil v to cenkanje, sem pozabil, nisem več v Indiji. Gle so fix cene. 얼마나 사람들 알아 나 in these streets 시끄벅적 Pikachu. This is Pikachu. Pa kle je Pikachu, lega. Pikachu. Čisto na vsakem vogalu imajo pa ful takih cute zadev. Oni so ful fani vsega, kar je tako luškano. Posod lahko vidiš neke Pokemone, Pikachuje, take zadeve. 시끄벅적 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 동네 시끄럽네요 시끄벅적 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 화난 사람 많네요 V Nike Storeu si sam oblikuješ majico, kapo, čevlje. Bro, kle vzameš majico, kjero barvo pa velikost, pa so čist plain, sam črna ali pa bela, pa si pa tamle gor nalepke daš po svojem okusu. Koliko dobro. Dead to me, R.I.P. buried Angry mom coming for your pitchforks ready Dead to me with no Hail Marys 이미 뜯겨버림 없는 casket
unnecessary. 무리들이 몰려온다 사자해라 미리. 무릎 꿇고 고개 숙여 파상해라 피리. 거짓말에 말려버려 왜곡된 사실이. 꽃비 풀린 말이 되면 너는 내게 시신. Maja pa na prehodu umarelo, kad dežuje, da kad čakaš na semafor, da ni smokar. Dober, ne? This one for me? This one for me. Kaj si naročil? Pojma nimam. Jaz sem spicy seafood noodle soup with octopus. Is good? Good, It's good. spicy, good. Spicy, ja? What is this? Dol salt, bim bam. Also bibimbap. What is this? Hot. Good? Good. Good? Ja? Ja? Ok. Sledi ena hitra malca, pa sva se spraševala, kje je pribor, ne? Ga imaš tako fajn. To pa upam, da je pitna voda, ne? Najbrž da je, ali kaj? V Indiji ni bila. Kimči. O, kimči. I'm a big fan of kimči. Sem že takoj probal. V Ljubljani se ga da tudi dobiti, ampak je zelo malo izbire. Tako da bo tole zdajle velika delikatesa zame. Dober? Malo oštar. Dakši čampo. Thank you. 10 evrov, ha? Bibimbap. Mix. Ej. No. Bo gospod pokazal. Aha. Vse sem narobe naredil. Mix, ha? Norča me? A? Norča? Praša? No, Slovenija. A? Slovenija. 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 Da, okej. Okay. Thank you very much. I eat with spoon or with chopsticks? To je za to? To je pa za to. Okay. What do I do with the soup? Like this? Here. Huh? 이걸로 해서 one. No. Okay. Kaj Jaz zdaj? mislim, da malo tega vzameš, pa ne močeš kaj, kakor ti sede. Kaj? Jaz ne vem samo, da vse, kar sem naredil, je bilo narobe. To? Like this? No. A ne, tudi ne. Malo se tam boli. Jaz ne vem, mene je kar strah zdaj, če sem... Ja, zelo dober. Ampak jaz bi si gor polil. Ja, se gor si ga. To je bilo ful narobe, ko sem probal, ja. Malo me na japonsko kuhno spominja s temi algami. 무슨 생각한지도 열차내 마스크를 착용하세요. Zdaj se nič ne dere, pa tako čista tišina je. Tako eni bolanci pri nas, ki se vsi nečesa bojijo. To je ta koračnica, ki te malo spodbudijo, da greš bolj z veseljem gor. Ful bi se rad odkašljal, ampak že tako se mi zdi, da sva velika kriminalca brez maske. Imaš pa na vlaku ogrevano to klopco, kjer sediš. In najprej se mi je zdelo to super luksus, zdaj mi pa ni več tako prijeten, ker se mi zdi, kot da mi jo en segrel. Tako malo mi je neprijetno. 안내 말씀드리겠습니다. 출입문 비상송자는 화재는 비상송. Bom raj stal. Lotte Tower, najvišji stolp v Južni Koreji, 555 metrov. Mi je pa pač razgled v New Yorku veliko lepši, zato ker si obdan z ostalimi stolpencami, klej pa vse ostalo ene 500 metrov nižji od tebe, tako da je mogočno, ampak imaš bolj občutek, da iz ene Šmarne gore gledaš to. Pa kar leto je na pol minute dol, da? Mislim pa, da se v vsakem primeru splača iti gor pogledat, že zato, da dobiš malo boljši občutek, kako izgleda ta mest. Moji Korejci, ena stvar ni prav. Neki so kle gledali te puščice smeri neba, oziroma v katero stran, nekakšen Berlin pa to. Pa so ugotovila, da to čist vse fali. Po moje to pride čistilka, pa kle malo posesata tapison, pa pusti, kakor je obrnjen, ne. Pa se pa turisti kle le čudijo, zakaj je vse narobe. Ni Slovenije.
Probi Croatia. Croatia pa je. Da grejo mi dva iz tega stolpa, da se pa to ne grem. Eni malo Sloveno mrzneži so. Komad, ki je na YouTubu prvi prebil 1 milijardo ogledov, je bil Gangnam Style. Gangnam je predel v Seulu, ki pomeni Južno od reke. južno od reke, v tem primeru je to reka Han. In za ta predel velja, da je v bistvu nek tak fancy in naj bi bile cene stanovanj kar 2-krat višje kot drugje v Seulu. Aha. In Gangnam Style v bistvu pomeni pol premožnejši slog življenja. Se pravi, so tako malo In- folera. Kot da bi pri nas spel opa Šiška stil. Šiška pa res ja, ni no, ali pa nobel. opa Bežigrad stil. Kaj pa je? Pa Rožna dolina. Rožna dolina, ja. No, in ker imajo Korejci toliko radi to svojo kulturo in ta svoj uspeh, so tej skladbi posvetili prav svoj kip. Ja, mislim, da niso spota gledali. Mi imamo Prešerna, Trubar, Cankar, oni pa Gangnam Style. Je pa nek dosežek naredil v glasbenem smislu, ampak na drugi platformi. Ja. Včasih se prodajali te poezije, zdaj se pa pač gleda na YouTubu. Ja. Tako da v bistvu je narobe, če to džadžava, ne? Tako. V vsakem primeru je pa zelo zanimivo. 친구들이 다들 바보래 사랑 표현 못한 벙어리 한 번도 안 해봐서 어떡해 honestly Cause why Malo se ga pa še bojim. 자꾸 쳐다보면 뭘 Malo pa sem prijatelja tudi, ne. Tehle so pa tudi že kar nekaj videla, zelo je popularen, da si tle neki gor nadenejo in potem se slikajo. 소리라도 잡을까 꿈에 안겨볼까 Whatever you like Smešni so te Korejci, res. Ampak uživajo. I know we're gonna be alright Super si. Sem? Ja, super. Aha, pa imaš pa tukaj aparat, pa vse na touch seveda. In se pa slikamo. Doj malo. 이제는 더 이상 못 참겠다는 말야 그러니까 날 좀 똑바로 봐봐 Ja, super so, no, res. Vse je cute v tej Koreji, res. Tudi mi dva smo cute. Goodbye 생각보다 내가 너무 여린 goodbye 이런 게임은 내가 무조건 잡아 몰라 사랑이란 모르겠으니까 장난 좀 치지 마 Pa so se pol sprašvala, zakaj bi bile te vtičnice po diagonali, ne, če imamo mi vsi naravnost. Če daš unte debel kabel noter, veš, ko ima tako nadol. Ja? Če bi ga dal klev zgori, ne bi spodem ga pokril. Ja. Ko ga daš pa po stran in daš ga tudi v spodnji not. To ni Kako so dobro. pametni. Taka malenkost, ampak toliko doda temu narodu, veš. Take stvari in pol, ki se jih 10 nabere, rečeš, pišno so si komot naredili oni za živeti. Točno to. Na vsakem koraku se mi zdi, da opazim stvari, ki ti poenostavijo življenje. Ali pa naprimer mini gasilni aparat. Ja, zakaj bi bil unta velik? Ali pa zmanjka tega, ne, elektrike in si takoj, pazi, takoj pripravljen. Kar to sem dal, Bravo, Anže. To so pa slabo naredili, nimaš kaj. A ja, ker so kratke šraufe dal not, ne, in je sam čez to peto šel šrauf, ni šel po steno. Ti Korejci. 저 노을빛이 담은 하늘의 색감 이 모든 것을 내가 지닌 Pa smo pogruntali. Leta 2005 so se odločili, da bodo imeli kle berlinski park in zato so tam v zadnji tudi luči iz Berlina, klopce, tlakovanje tako in seveda, če hočeš, da berlinski slog gre očitno zraven tudi berlinski zid. 오늘은 내 곁에 내일은 내일에 신발은 벗어줄래 나는 13가 있고 Real man in New York Oh, hello. I need
biti kot v kakšnih kung fu filmih, ki se pač dobijo in v nekate delajo. To je oče bi rekel. 마음을 잡지 마라 alright 이 노래의 주인공은 bye bye 이제 내가 가사 쓰지 알아 마시며 Tole so pa K-pop zvezdniki, za njih je značilno, da se pudrajo in so lepi. Pojejo take pop komade in Korejke vriskajo pod odrom. Gre za posebno zvrst petja in plesa, zelo popularna zadeva tukaj in ta ples me malo spominja na hip-hop. Se ne vem, ali je to čisti hip-hop ali je malo prirejen hip-hop. Neka svoja varianta. K-pop. Mi je pa res všeč, da je Seul toliko raznolik mest, kakor imaš te moderne arhitekture, se premakneš malo ven, midva sva se peš sprehajala in sva prišla v te malo starejše predele. Te bajte v zadnji ne bi bile stare, kakšne tudi do 600 let, tako ne bi izgledali takrat. In je v bistvu ta stara korejska pristna arhitektura. Te hiše se imenujejo Hanok. Pač ja, mešanca tega kitajskega z japonskim stilom. Hello. Yes, on a stick. Thank you. Ni slabo, ni pa zdaj nekega polnega okusa, da bi zdaj klele dol padlo. Ja, mene kar ene krompirjeve svaljke spominja noter tekstura. Okej. Je pa ni, ne. No. Mora biti dober tole, ker gospa uživa zraven. Kako se namakne, kaj je štanta, za vse zasebno. Thank you. To je ful dobro izgleda, kot ena serova štručka. Jajc. Se zgleda dober. Ja, sam je sladek testo in mi ne gre čez kap, kaj je malo sladko, ser, jajc Ne gre skupaj najbolj. Če bi bilo slano, vse bi bilo ful dobro. in pa še tele ribice. To je pa v bistvu nek testo polnen z fižolovo maso. Sladko fižolovo maso. Misliš, da ne bo dober, pa v bistvu kar je. Kaj se dogaja že? To pa ne vem, čez kaj bi si mislil. Štirje fantje, ki kažejo rit, drugmu imajo glavo v drugi riti, ali kaj? Da je med nogami, ampak zgleda precej neprimerno. No. Ful, sploh, ko se otroci pol igrajo na tem. Neko igro se igrajo. Ja, jaz se jo ne bi igral. Ja. Palača? Gongbyogung. Ne, Gyeongbokgung. Gyeongbokgung. Tako. Hvala, si bil naučil malo korejsko. Takole več, kaj je to pisan, pomeni, da so bile ženske pri dizajnu prisotne. Tam pa, ko je bolj tako sivo, pa ena barva, pa pomeni, da je bil kralj, pa njegovi pajdaši. Jaz sem pa že tu na kopu malo, da mu bo malo naroden. Thank you. A se bomo sedeli? Je pa to kraljeva palača iz konca 14. stoletja, večkrat požgana bila. Aha, da se moramo Peace. tako. Ja, How thank do you you. pronounce the name of this palace? Gyeongbokgung? 경복궁. Gyeongbokgung. 야, 예. Gyeongbokgung Palace. Ja, če bi bil naroden. Pa ful uživajo se v te narodne noše, svoje oblačijo, pa slikajo, pa wow. Tako da, glejte jo, se ima fajn. Zdaj se bo še sem slikati. Hello. Foto? Can you take a photo? Ja, super, ko mi čakam. Thank you very much. Jaz sem ful navdušen, meni je ful všeč, zato ker ta način gradnje sem prej videl samo v kitajski restavraciji, v živo. Toliko so mogočne, toliko so okranclane, da si kar rečeš tako, pa ja, zakaj ni vsa arhitektura taka, ker se mi res zdi ful bolj zanimiva in taka mistična. Pravlična. Ja. Pravlična in res v tej njihovi kulturi verjamem, da so verjeli v zmaje, ne? Ker je vse tako, meni je toliko filmsko. Jaz nočem mešati korejske s kitajsko in japonsko kulturo, vem, da je to velika razlika, ampak spominja me na to, ne? Ja, pa se so imeli Kitajci pa Japonci dosti prste vmes klede v Koreji. So, zato ker so jih večkrat oblegali. Tako. Kitajci so jih večkrat napadali, pa tudi Japonci. Tudi, ja. Foto?
Ja, gremo. Thank you very much. Thank you. Can we get a photo? Oh, yes, of course. Drop. Okay, got it. Thank Yeah, you. Thank you. Fight. Finish him. Zdaj pa samo izstreli sebe.